Maya paabak po kay kayungan. Anting balayaning Diyos, makatipon tamo ban matula tamong salubong, karing mal-alarawan, ning kruzada ning penitensya at karidad, ning Nuestra Señora de los Remedios, amaglayon milapit kay katamo, king kayang pakamalan anak, ing Señor Cristo del Perdon y Caridad. Iting krusada, tinangkanening minunatamong obispo, keti lalawigan Kapampangan, ing lubos kagalang-galang, Cesar Maria Guerrero, ing kapagnasaning malugod daw obispo, yapi ning awsanala ring balang talasal pantaya, alumapit king apong Gino, king kababan apilubluban, kapamilataning kayampunaning Nuana Virgen de los Remedios, banti upayang laganap ing kapayapan, at pamisasan metong king kekatamong lalawigan. Ibuklat tala ring kekatamong pilubluban king apong Gino, king saup at panalangin ning kekatamong malayindo, bananuman ing daralanan tang beyatan at kaligaligan, iti midinan kapaldanan at karatunan. Talakad tamo po ngeni at ikantataya ing dalit a pamuklat.
King lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. inginu mantabeya ke kayo. At keka antimurin. Kapatad, kaniting banal na kaurasan, ang pon panahon, palugudming pasalamatan, kambening parokya ng Santa Monica, ing panyatangyu, ban ke kamiyu, isadsad at ipasa, ing lugud, debosyon, ang pon kasalpantayanan, niting krusada, ning penitensya, ang pon lugud, king kakamal-kamalan, ay du, ning kekatang probinsyang Kapampangan, ing Virgen de los Remedios, ang pon ing kayang anak, ing Ginong Jesus, Santo Cristo del Perdon, y Caridad. King Diyos, mung bukod ing ligaya, ang pon yasanang parating mantabe, karing banal adaklat ning biyetamo, kasan metong king metong akawan ng Kristo. Malugod ako pong tatanggapan ketiking parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo. Lukluk tamo po. Ngeni po tangalan tayo ing pamaglipat kargo, king krusada ning penitensya at karidad. Entrega na lang Brother Paul Elijah Mandap, ing Parish Pastoral Coordinator, ning parokya ng Santa Monica, kang Brother Ariel Macabali, ing Parish Pastoral Council President, ning parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo. Pakamalan ming kapatad, pauli ning lugod at pakamal, king Ginong Jesus, at king mal ainduna, ing nuan a Virgen Maria, migsaya kaming emonano, kaniting krusada, king pamandalo rake kami, reting mal alarawan, ning banal ami indu. Penikwanan ming gimpanan, ing pamagdebosyon kaniti, menalangin at minye kapasalamatan king Dios, antimo ing sasabyan, ning tuntunan, niting banal at tradisyon. Misan pa, may yakit ing kinimutya, ing ke kaming komunidad Kristiyana, king pamipasyag at tapat akasuywan, king Ginong Heso Kristo, at king malugod ay indung Virhen. At iti, memungang pamisasan metong, pamidadamayan at pamikakalugod. King lagyo na po, ning ke kaming Parish Pastoral Council, at ning bibilog king parokya ng Santa Monica, yayatad mila ke kayo, king mapali at maningning a debosyon, deting mal-alarawan, ning Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Imbut mit ipanalangin, ing lalo pang milablab, ampong maunlad, ing kasalpantayanan, king tapat a debosyon, king patulunan, ning kekatang lalawigang Kapampangan. Mipuri at misamban, ing ginutamong Cristo del Perdon y Caridad, at ing nuan a Virgen de los Remedios. Malaos kayo po, karing pusong makabuklat, ding talasalpantayang Kristiyano, ketiking balayaning Diyos, ning parokya ning pamipasyag, ning pangabait ning Ginoo. Ikatulayo po sana itingke kaming pamanyalubong at pamananggap kaniting krusada. Apaga na ka, ningke kayong pamanatili at pamanantabe. Dakal pong salamat kay kayong parokyano ng Santa Monica.
Kayabe yu kami king pamanalangin para king panyulong at pandagol ning kasalpantayanan king Diyos at kagalangan king nuan na Hindu. Kawangis yu, ing ibyemi, ing tapat apamagdebosyon, ake kaming gampanan. Iyawad mi ing lugod, kapayapan, at pamisasan metong, king kay kaming pamilya, king kay katamong balen, at king kabilugan a parokya. Ausan tayo po ngeni ing kura paroko ning parokya ng Santa Monica, Reverendo Padre Rafael Zedek M. Paras, para king pamanintregang kargo king Cruzada. Iba't king parokya ng Santa Monica, pupugayan da kayo po, ing lugod at kapayapaan ng Diyos at ning ginutang Yesu Kristo at ning banal na Espiritu, miras ngan sana po kay kayo. Ing lingap na't pakamal ning Indong Birhen Maria, lukuban na kayo muna man sana. Among Paul, Oreni, at dudwang kulakeka ring mapagmalang larawan ning Indong Birhen de los Remedios at ning Ginong Santo Cristo del Perdon. King pamanayid mo karing kang sasakupan, lalo lapasan ang milapit king Diyos at sumulong king karelang lugod at pamakiwangis king kekaban at kabanalan ning Indong Birhen. King panalangin ning Indong Birhen at king kapaintulutan ning Ginong Jesucristo, mamungasanang dakala grasya at bendisyon king kay kayong parokya, iting pamananggapyo king pamandalo da kay kayo, deting karelang larawan. Apong diksi, malugod ko lang pong tatanggapan keni king kay kaming parokya, dating simbulu, ning kay katamong matibe at malablab akasalpantayanan katoliko, keti kapampangan. Ding larawan ning Birhen de los Remedios, ampon ing Santo Cristo del Perdon. Salamat king kay kayong masayang pamanatad kareti, kay kami, king parokya. Anting tandaning kay katamong masayang pamananggap karing mal amindo, pasalubungan talang masamyong palakpakan. Ausan tayang ngeni i Brother Neil Randiv Tayag, bangampanan ing pamamasa king metong atuntunan ning Cruzada. Agpang king tipanan aapi kasunduan bilang Archdiocese Keti Pampanga at mipasyag king circular letter number 23 ning Arzobispo Oscar V. Cruz, king Banwang Metong Alibu, Siyam Aralan, 82, Amilagwang Virgen de los Remedios, ing pakena ning Cruzada ilading makatuki. Mumuna, ban mi pakilala at maranas siya ing bunga ning malalam akasalpantayanan, king kapamilatan ning banal a misyon o pamagaral king amano ning Ginoo. Kadua, bansun lagya ing sintingan ning pamiyabe-yabe king sakripisyo ning misa, pamanyamba at aliwapang sakramento at debosyon king pamagrosaryo. At katlu, banlaganap ing kapayapan at pamanyuyu king kapamilatan ning pamiyadwangan lamak, deti marapatla king pamisaw, ding pari at laiko, siping-siping a parokya, balen at barangay. Deti ilaring panikwanan tamong tuparan, ban maging mabungaya iting ama na tamong Cruzada.
Gampanantaya pungeni ring panalangin King Santo Cristo del Perdon y Caridad at Virgen de los Remedios. Panimunane pong Brother Frank Tonggol, ing pamuntok ning parokya, King Caballeros del Cristo, ing panalangin kang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Siklaud tamo po. Panalangin ning kapagdarinan kang Santo Cristo del Perdon y Caridad. O malam, ampong maganakang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Ginuning pakalulu ampon lugod. Lingusan mo kami king pakalulu ampon kayapan mo. King mitmong kapakumbaban at ati kami king arapan mo. At kabang pigugunaman mila kambening malugod alugod ampon lunos ding sugat mo. Agaga na kami ing sinabi ng propeta David. Bisbus dala karing pako ring gamat ampon bitis ko. At binilang dala ring sablang butol ko. King mipnung kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ikami bukod, ing makaibye lunas, ampong kapaldanan ke kami. Mipa ko kaking krus, uluning lugod, muking tao. O Santo Cristo del Perdon, y Caridad, ginuning pakalulu, ampon lugod, lunusan ampon pakayapan mula, ring kaladwa ampong katawan ming maralas midudungisan karing kasalanan aarapat mi. At antimong kayablasan king alanganggang lugod ampong pakalulo mo. Ikintal mo ng malalam karing puso mi, ing tune ampon mabye kasalpantayanan. Matibe kapanaligan ampong alang kapalsintan keka, alanganggang kapalsintan keka, king sablang kagiwan ampon sikanan mi, tuparan ampong igalang ding kautusan mo, at pamintuan ing kaburian mo, eminaing paintulot, king mikawani kami pa keka, ngeni ampon kapilan paman. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampon lugod, ipanluwalo mo kami, king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, ausan mo kami, kambeda ring sablang banal, puryanda ka, ikang mabibye, anpong magari, kambe ning igpa, king kametungan ning banal, ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Amen. Gampananeman pong Sister Analisa Simeon, ing pamuntok ning parokya King Damas de Caridad, ing panalangin ning pamagtagulaling King Virgen de los Remedios. Panalangin ning pamagtagulaling kang Birhen de los Remedios. O kalinis-linisan na indunin Diyos at indumi naman, reinaning banwa ang pongyato, kapag mulala na Birhen de los Remedios, ang timong malugod na anak, makapadurot king trono mo, at makasiklod, arap ting dangalan ameging nindu na king Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya para keka, at para ke kami, maragul namang tula, tatagulaling mi keka ing pangataw mi, ing pibale-bale mi, ing sablang meging ke kami, alang-alang king dakal ng pakalulo ning Diyos, ing balen mi, ampo ing mabilog a probinsya mi, bamong ampunan iting sabla, at lingunan, lingapan nyo layon pakibilang mo sanang bandi mong tune. Manibat king banwang pakasautan mo, nung nu kameging reyna,
Siping ning anak mong Yesus, itangad mula ke kami, ring matamong makaindu, ampong makarena. Ika na sana ing talapaglingap, king kayalan ding malit, ding anak mi. King kainhinan ampong kapamintuan ding kayanakan mi. King ikasaplalar ding balen mi. King katahimika ning probinsya mi. At kebaitan mi, alang-alang king kaburyaning Diyos. Miputungan kang korona, antimong reyna, ampong induning probinsya mi. Ngening gugulisak dakang, patulunan ning kapampangan, uyab ning kapasalamatan. Karing daka lakala mo, apig kalub mo kay kami. Darawon mi, ing pangataw mi, ampo ing sablang ipakibutan mi. Apig kalub ning Diyos para king ekonomi. Kabang maglakad kami, ketiking karinaning luwa. Ing matibe ming kapanaligan, yapin ing nung miras na ing taulingaldo, paglokomi ketiyato. Antimong kayablasan ning dapat ning debosyon, ampong kasuyuan keka. Tanggapan mo na kami man sana, king banwang pakasaulan mo. Amen. Talakad tamo po. Maganap kaniting pinandit ing pamunding kapatad tamong menatad, ibat king parokya ng Santa Monica, king Santo Cristo del Perdon y Caridad, ampon king Virgen de los Remedios. Keren pong parokyano ng Santa Monica, gampanantaya po ing dalit pamon, muntatamo po kay ni King Arap.
Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, kingaldoy ti pagbasusyan mit pasalamatan keka, ing pamandalo ning kakamal-kamalan ay anak mo, ing Santo Cristo del Perdon y Caridad, ampon ing kaya kaming nuan ay indu, ing Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, antimong reyna at tula ning lalawigan kapampangan. Ipaniga po mi keka, ing isundumong tutugtog, karing pibalebale ampon balenmi, ing kapaldanan king kaladwat katawan, ban manatili kaya kamingan, ing kekang kapayapan. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambemo king kametong aning banal na espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. Kang among diksi at karing kayang parokyanus, king Santa Monica, dakal pong dakala salamat, king pamanatadyu, karing mindu, at makanyan mo naman po, dakal pong dakala salamat, king tinipon, dinikom yung lamak, pabakalyu, karing mindu, mi pamye, karing kaparokya aming pakakalulu. Dakal pong dakala salamat. Kaya rin na po ni Grito ning pamananggap, eko pa mo pumama ko, may kasimplita mo pong pakawasa. Salamat po. Inginu mantabe ke kayo. At keka antimurin. At mantabe ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal na espiritu. Amen. Anting metong apamilya ning Diyos at anak ning Indong Virgen Maria, ikantataya ing himno opisyal ning Virgen de los Remedios. Viva Santo Cristo del Perdón! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! Malaos kayo po keti king parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginu. Dakal pong salamat.
Eko pa mo bumamako, tinta mo pong simpleng pakawasa. Dakal pong salamat. Ching Des, Sister Des, Maya paabak po para po karetang kukuha. Sister Des, King PFC, sablang tukso at marong, ibigay mo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo king sablang tukso at marong, ibigay mo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ketikabus, king sablang